General Secretary ke United Democratic Party Dr. Jimino Mautho ulaong baki election MP Lok Sabha Dangshan ke Kela Ontang Hagan ke Jela Henry Habarok ke Waikari. Habakaran cikilat patai kubor haka at penyo terik jelio aja kusau Dr. Jimino ulaong baga jingwat banyak akaseng halor ke jing syaram ke UDP hagan ke election ke Denmark baki pajba kisngau bakalong persya haka jinanlang haka sorkar. Henry watla ke syaram hagan ke election ke nom randin namar bahaki por menshwa wat ki parti ki badan tang arngut ki MLA kila job bun ngut bat ki badan bun ki MLA ru kila syuhyar kensan. General Secretary ke United Democratic Party ulaong baka MP election kaya pher na ke MDC bat MLA election Henry empat lak ban batai namar ke politik ke kela na kapor syakapor. Ulaong baka jingyo vote ke UDP na ke arlak syaka saw hajar kala jak bun hakan ke MP election bat ke parti kadang bisyar di kidau ki penlong kumta. Ulaong ru baka UDP ka kwa ban ya teli jong baro ki seng riulum haka jela ban penklan ban ya khun ya kimat ba pher Henry kum ke parti kala yat shibun ki jingat pelung hak ba don ki por baka job bun ki MLA don ki por baka hiar bat omlak ban tip ba shisien ka sengi kan job palat ya kalai phongut ru ki MLA. Wilayah Syong bangda yang akan ke postmortem agak beda di election. Di election orang yang kerana beda election is election mo. Apa people yang election hari India berkawai itu, impoi perkan result kan orang tu berkom. Parti kebahaya tu kalau bilang tim menyo pun mah isin akan ke election kembali no. Genre ni pada kidon kijing kelah ki baharu ko ki stage ki prepare no kami di begini ke MP election hari India hi berkoi di kumjuru akan ikan celah gedung iru mat kamtang kami di berka Shillong parliamentary seat wat chisha wat kami di bertura parliamentary seat tu ni bakatan kijing kelah ti ke beton nak jemut kijing berkat jong pa se ngim laban lakman semua tu, nomor ba hakin iki kendiat senyum balen no, kendiat mana balen no, ladon cibon kijingja, hakin iki sedih kijung no, bon ba kijingja, de, let's say kila mandai, hak bayi de bad kini kijingja, bakir mo, hakin iki sedih kijung ni, kepenong yung ba, makin long persyai kesolkan, makin long anti kau. Dia let's say kata nak tahu bah nak jengong anti government tu pat ni bagi pat kita je alternative bagi negativity government pada kipai no show ya then re kemo momentan pat ke MP election ke fair nak MLA election ke fair nak MDC election te ke keban saja nang ni syakmat pada kami bagi MDC ke MLA election tu ni parlamen matai ban oken marka politik si kalau ke dynamic process but menta kalau dah kemudian lah syai kalau dah kemudian si kalau dah kemudian politics kalau ni kita dia selong ba nak kalian jungi pada ke parti ke belah rim tamnya mau kena ke celah itu ni kena ke parti dulu but kebetulan ke base baru ke constituency ni de minang yang persyanggi banyai beteng ni kecing syakri nak itu ni men penklan yang parti men hal tu kesri yang bangile ke postmortem nilayo ke feedback nak ke constituency compare but kebaik dia berkini ke feedback nak ke constituency compare bila kamu semua kan ke kita kecing tuna dan si ke kita kecing bakla mo longi haman pen yang mereka tangi don kamban introspect tu hey kicing tuna hey kicing bakla bat ke ik di bandle nang isya kamati di parti de mau kan nang ya siapa ka bede berkicing trikam ka bede berkicing syakri di ha ka bede bat ban omba mo hadir ba ni syarem no ka election ba nginyakan randin no te pemlalong kan nomor pelai impor pemencuaru kidon ki parti badan tak arut ki MLA hadin pada ki yo anu apotam kidon pada ki ba yo bon ngut ki MLA ro kensang ki syuhiar ro ti kalau muntai hari India ro muntai akan ke jelah ke dungi ro kalau muntai dengan omba mo in pe ki do ki parti ni ngimla ban omba kabiang lut te na dom sedo
imla ban on ba kabiang dot na kan kata kalau don kata kejing kata dia nomor ba PE ba nakaliang tungi kum ke parti men kini la dua kemba palat ya arlak siteng da wot dan ngisi dia ke wot ke bangiyo ke MLA election ke ladel kena kuat syaka lailak tu nak hendak ne kena ka lailak tu nak hendak niyo pada tak kemba sok aja tau dia ke bumut ba ke wot ke tungi kala jaket nak ke tau mo kibun kita mo ngai pi ba kenika jinglong anti government mo jong ki pat ba bat ki jingjang ba pia kan ke state ki jongi ya si kita hi ba penlong ya ki beriau begin kenika war ba in pai mat chwe nam om ba ki beriau ki isi ya ke parti jongi ki beriau ki isi ya ke parti jongi ti henry ki kwa ban i pede yang ni ke egality bang di macam ni sakmat jadi kata kalau to kiba pensko kumta la se mo ki don ke jong karu kom perkan di henry la rang pensyai pada pi ke ni ko we ara jar khat lai ni jong pramut bat ngi sim ni karai ban don ke yang persya santli islam na do ara jar khat lai do ara jar khat pra ni don ke yang persya pramut di henry abawan ke election ara jar khat prapan nalor bagi don nak yang persya kahir nak prasid siapa ndriusi wow dikini ki ndriumut ki badon haka ki bacok nak UDP kila edon langru kum ke parti kila edon langru haka MDA government ke baniko MDA 1 tiga batla pada kelomba walana kila edon lang haka MDA 1 nadu araja khatra nadu araja apulai kasih ke jongi pada kiu nak handriu sangat khata di pinong kumno ba mo dak jengi don lang jongi kumno kasih kiu nalor wangi job lut ikni ki by election baro ki by election ki wabun ni job nak kalian jongi mo di mentah pada kini ke election araja apulai pada oh kan ke election MP pada kalau tak untuk titing-ting ni malah langsung tua nomor bak politics kemang MP it's a dynamic process mo mentah kalau nak kemne kalau syai kalau nak kemwe mo ni tu kapor ni dan nak liang persyak ni bangi yang election pada bukan bangi syarem ndai dia bangi dan nak MDA 1 pada nak reduce IQ syak khalarsin mo mentang idon kal armut ki MLA ndi tang ki MLA ngidon bunmut ki MDC bentaru Khasi Hills Autonomous District Council Jana Hills Autonomous District Council lawan pada ke MP election pada ka vote ke jongi pada ka swing no shawai tiga dei hang ni ke ba ni kum ka parti la le ka postmortem banwat ke kita mo ti la se lor kita ke ba ka jinglong ke jingman ke telah ke jongi ke jingja ke ba haruko nei se ke ni ke pelong yang pat ba mo ban pet ya ke parti jongi dak we ko ko Andre na skoba ni long pas kam bandong rim ni nang yai beteng menteri kam te kan shong ha parti pada nang ni syakman kumno bangin takeli issues bata ini ke parti ban ha kan nur komba ni yo biang ni kata jing sania kanya pat pa ada tang ke jing keno parti issue om bet om ngidon sokar dan kata atau kita nak kiwi kita apa deh? Aku boleh buat parti kita ni. Nih kita kini kita don sekali yang persyak jangan parti kita ni. Kita siapa siapa bah aku boleh buat kini kan? Jing don jongi sokar mau kata apa ki oksigen was Dia pindah hari ini dia berokoi ke coalition politics. Kini ketika juk ke coalition politics. Meladangi om jadi kejuk dalam coalition politics iwan man penmaham dia man pensio mo dia kunjuru ke parti ke jungi dalam isu tu bahkan dalam kejing tuna dalam kejing makla ini hambat penben kita ban
penwandur dia mo nomor kemongong hi ke presence yung ke UDP baru ke distrik Kadon hi nomor suja makat pada lo untuk ke MP election nomor nak jinja juga bon ke state ke jungi ki isu si pemi ke bon mo ke state jungi te lasi ke ni ke pelong ipat ba ban mo ban kentat ke election ke bulan no nomor ada si nang ni syahmat pada mo kalau menung lo aku baik pada nang ban matai ni keren mat ki nong yang jungi BD kat Garo Hills sector di Shen insan ton ni kecing yang kedua bat kinong elam Garo Hills dia tak ada nilai yo ke feedback kinong elam jungi Garo Hills jungi salah ban ai ya ke mo kecing matai ke bahang ni apa ke bangin le BD bang Garo Hills ya keren bah bat kinong elam jungi Garo Hills 4 lakh jungi ke UDP mo nado ka bastang nado ka por ba lalit no ro PE ba ka UDP ka persyang banwanra ya ka ji tali jong ki parti riulong bangi juong berbor bangi don kam bandon ka regional force ka baklan ha aka celang ya dene apa di kenang bangin la ban articulate ya ka regional aspiration ke di nado menchua ka UDP ka kener ka keti mo sikiwe ro pon men omba ni don kam ni ka jingi train na nomor pila rangi ya kren ya ka politics pada mengipet ya ka jinglong jong ka jela ka jungi na skoma ni don kam ni ka jingi train lang ni don kam ni ka jingi sungtu jimut lang ni don kam ni ka jingi burong lang lada ni perkhat ba ka politics ka long tamangin chia train maroi armut de ini poi national te hang ni rungi dan kami ke teamwork rungi dan kam ke kelhon ke baklan ke bentre kan ni ke jingie ke bangi ke ndu ke cat benriu kan ni ke jingie ke bangi ke ndu ke jela atau kam te mo yang i bangin ya don ke tak ke jingie trailer don kam palat ke jingie trailer mo ban lat ban law ya tak ke jing sok ke dot ke una sano mo ada state ke jongi ban kampan maha shu mo ban take up ya kita ki challenges ada di state gitu ni don kam kan kita ke penhon ke maklan kan andai pensyu ong bet ong ila ta mangi te ke bang lang kan bang lang kan ni ki jing ke bangi kenduk ke macam dia state te nasi ong berbor ke cat menteri ke jungi ke cat menteri ke start bon ki krau perkhat dan ke jelah ke jungi ke sulong stang kumlo mangin nang ban penuan dur pada nak ke jungi kan kenang ba mo ke state ke jongi ru kan ya lenti ba ke depan ya ke mo ban ong halor kata mo kata ke de jing song jong nong elam na ke jong UDP dendre kembang ong mene bangi nak yang jong ke parti mo kini ke parti UDP ke bala penkhan ke sengkipi Chelsea ke bala don na ru people ba menchua mo chua bangi yo ya ka jela meghalia ru dia hendak mentar inang yai beteng ni mo kidon kipor ki bangi layo arpo mut ki MLA kidon kipor bangi yo tang remut ki MLA mentar kidon khat armut ki MLA tibla se ke election ke ban ngila ban yo palat e kalai ko ru intip cheno ngim nang ban batai nomor pa ke jingya lenti ke jing beteng lenti nak kalian jungi ban sakwi ban PE mentar ke UDP kidon pun ti kinong yalam piong kinong yalam nak kalian juga MLA ni, KMDC ni, ke district level, ke constituency level, bon ba, tambah shalom bat, kemudian ban nang kampen klan susu ini ke parti kan, dia ngimdan ni ban keren persya, ikin ki parti rumah, kita ki parti rumah, bedan, nanti hadu mentah mana, nado ki por pemencua, nginang yai beteng hi, ban keren, ban koi syakajing yang suatu jimut, bangin yang kawai, namar ba. Kani larang ipet ya kecing kelah lasan pertai hari India perkoi dengan semua ba komistiat berit kum kecat menrio berit ni dan kam kan kecing teli ni dan kam ni kecing teli ani cakap bangin dia separate mo ni dan kam pala kecing teli dak kum kani kapor komentar kit bok keruang mo aka wede bat ka bat kini ki armut ki MP ke ba pat ba ba je ne
kini rupi di kiparlok ki jongi ni kemilen tiba kenang le khamha ken le bah kan akabai dei ban ra ya kita ki issues ko per macam berpikir juga state ke jongi de akabai dei bat kenika akabai dei bat kenika benta pada jingdiet du speaker te ngatre bin haman keli ki nomor ba ki kham so thu maki mo balai ba ki shim ya kum kenika stand makale ke jongi ke te bangin batai nak kalian ke jongi akabai dei bat keni ngatre kan ha ba ki keli nak kalian jongi bagian ayat katakan justification yang joki balik isim yang kau kena kestan kita kata ya kena kestin kecuali jadi chat nombor report pada anak kestin kecuali mo di mentah akan ni ke duriau ba mo kari India pokoi ba ya dokan ni di mentah lah lagi yang keren kau ini beri state kecuali state jumi di state ibarat ijalai ibarat mo dia kecing kebangi kendo kongki small states kaya pair paklabak mat kecing kebah kia kendo kini ki big states lada kidai ki kampan roy lada kidai kapai debat ki issues jauh kod usam lada kidai kapai debat ki issues jong kecing one room mo jom kita beliau di penebar, siapa ni kita nak kecumi, mengaban safeguard the rights of the indigenous people and so on so forth. Dapat sekiwai tu, ki isu semua. Dia kamu dah masuk yang ni, bangin raise kini issues, mo ban berterikam dan ban penolong. Dia larang don kata ke strategi ke bah biang nak kalian kecumi. Ladang imdon katakan lobby kebaklan nak kalian cungi ladang imnang ban pensiong nong rimha ya kita kimat ki issues kiba ngi kum kecat benrio ngi kum stir ngi kum kinong hilang ni bensim dia kalau ke bercuat kam dia ke masuk mo ladang ya keren ha dia bagi state issues kalau nak moi andre ladang ya keren ki issues kiba kata alang ya center kalau nak moi pi Jika dia ni hambat suatu wah yang ni ke center state relations so, benar kami dia bagi isu seperti apa kan? Dia lah semua lada ni klan ke nongrim, nak kalian jongi ban i yang kita ke nongrim jongi, lah kedai ke kampan roy, lah kedai kami dia berpuluh sam, lah kedai kami dia berkecing pendrung yang kian kasih ke kabinet ke bapra, mo. Pada kami ini pada kijing kita pair, kita sectors, kita pair, dengan show ni kan. Dia akan berkong ni klan menjadi yang justification kan nombrim kalian kecungi. Ladang inang ban artikel kita. Jadi siapa kalian dah bersoal kami rukah hibat sekali. Dan Henry nawar kata pada idon kamu ban penyi pada yang kejingnya teli kecungi akan kestil. Jelada kasolkar kini rukai iba nirai kini issues with one voice mo dakawai kasol dakawai kejimut jelada si kasolkar kini rukan haman berhak bonsian jam tihendre ladang ngia subscribe ngia pat ngia pra pada te setiru lasi ken haman berhak dak moi kaden jam tihendre ladang ilong sisur one voice aku beri bagano kono issues dia kata pun kecing dawa nak kalian sungi pun urlong tu sikan kamsted pi tihendai lada para mangi pada ngila dong lupa kecingnya per jingwon lada yang keren itu lu kan isu seru dia kan palat kan to make a dent at the central level